قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا۔ ابراہیم علیہ السلام پتا گوش آیا تو دیم تاب دا تک چمنی معبوداں اے ابراہیم علامہ اگاں تو دس نقشت گڑا علامہ منترا سنگریچ کنا او دیر برو چمن تیک وحدی۔ قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا۔ ابراہیم علیہ السلام آگوش کہ سلامتی بی بی تی سرا ضرور من بخشش لوٹاں تی واسطہ چتی پروردگارا بے شک کہ آ من سرا باز مہربان۔ وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا۔ او دیر بان چشما او ہماہاں کہ شما آہانی بندگی آکنت بید اللہ او من فریاد کنا چوتی پروردگارا امید داراں کہ من نباں چوتی پروردگار لوٹگا چرند بی نصیب۔ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا۔ نیو وحدے کے دیر بیت ابراہیم علیہ السلام چا آہاں او چا ہماہاں کہ آہانی بندگی آکنن بید اللہ او مدات آئیا اسحاق و یعقوب او درہاما نبی جوڑ کتن۔ ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا۔ او مدات آہاں چوتی رحمتاں او ماکت پا آہاں وشنامی او بلندی۔